Umthandazo wesabatha wesabatha ngempela babayithe. Isandlelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Ishlabelelo semvumbuzo yezulwane. Semvumbuzo yokusila imvumbuzo kaNkulunkulu. Oh, Benumja Manazareta. Yonke khona ngaphakathi kufanele ngithinte phezulu okungenzeka ngephutha ngoba iphutha liyenzeka ukuthi ugqokile usugqokile kanti ukhohlwe ukufasa inkinobho kanti umthetho ukuthi ufaswe inkinobho yokugcina. Amen. Ukhona okunye-ke abantu bakaNkulunkulu okufika kubantu ngoba abantu bafika ngokuphenduka njalo kulomzi wasebusweni bakaNazaretha. Imithetho bengayazi ukuthi lokhu akwenziwa lokhu kuyenziwa. Umthetho waleli bandla awufakwa umNazaretha omfishane ofike emadolweni ngesabatha. Umthetho waleli bandla khona ukuthi umuntu angazi. Kufuneka-ke bazi abantu ukuthi umthetho walekhaya abanikazi baloku kuhamba abatha ufuneka umNazaretha omfishane ngesabatha oveza izinto. Bathi nyangezulu yazi athi umuntu ukhuzeni nangengidumisela umuntu ethi nangengidumisela ukhuzeni nangengidumisela isho ngoba efaka umNazaretha omfishane awufaka umNazaretha omfishane ngesabatha. Amen. Siyacela-ke bantwana bakaNkulunkulu ukuthi njengoba sesifikile umthetho walomuzi inkonzo yakhona abantu abafakazi ngalomuzi abathunywa abakubo ngalomuzi nabathunywa amakhosi asezulwini ngalomuzi. Ibona kuphela abafakazayo, awufakazi into engekho, awufakazi hayi ukuthi mhlambe uzwe ngomuntu othile khuluma ngekhala emphefumulo, awukhulumi ngekhala emphefumulo, khuluma ngekhala emphefumulo ushembe bazi abantu ukuthi lo muzi ulitheleni bangathi hayi abantu umuzi namajiyalo ukuba bakhuluma izinto zonke ezabathanda laba bakwathwala lapha kuphela ukukhuluma abantu into abangayazi leshinto kamnikazi wayo afika athi ithe ngangibuza mina ngolusuku lapha ngithi baba kungani abantu bawuphikise lo muzi uthi imhlophe wena bathi inyama wena uphikisa umuzi wakho lo uthi labo balahlwa abakubo. Sazi ukuthi wena usaphikisa lo muzi khomba ukuthi ulahlwa abakini. Amen. Sizocela-ke laba bazofakaza ngapha eChayisuthi izobuya ngapha ibe-3 ize ngala ibe-3 umuntu uthi uSibani wakwabani endaweni ethile enkosini uSibani abesehlale nabe. Amen. Lapho bazobathatha ngapha nangapha kudlame engweni mhlangene intombi zethetele bazombalapho labe bemakhona ofika imbhobho kubo umshumayeli mayephethe indaba uyahlabelela ukuthi ngafika umbhobho kuye anqamuke ahlale nabe nomkhokheli ngomdlalo uyahlabelela ufika umbhobho kuye anqamuke ahlale nabe nenkosazana ngomdlalo uyahlabelela ufika umbhobho kuye anqamuke ahlale nabe bonke abakwenze njalo Nkosi wabusisa. Amen. Manga wakhuluma-ke noma ikhuluma into oyihlambekisayo ukhuluma into engekho utshelela abantu bonke abangako batshela into engekho kufuneka umuntu akhulume iqiniso leka linikwa abakubo noma amakhosi asezulwini. Amen. Ngiyayikhetha Nkosi amaNazaretha okhuluma uJabulane wakwamle enkosini yakwaShaka eShowe empaneni ngiyacela uNkulunkulu angaphesibeni
ukhuluma ngizokhuluma la Phakamisizi baba phakamisizi ngakhulume okucabanga mina ngikhuluma engakubona ngilele ebusuku ekhaya ngijwayele ukuzosebenza la ekhaya emphefumulo ngilele ekhaya ngibona ebusuku engathi ngigudla ihlathi elikhulu elimnyama la ihlathi kunomsindo omkhulu efike enhlizweni yami ukuthi angibheke lapho khona umsindo la ehlathini kube kufike kumele ukuthi ayi ngizothi ngaya lapha kanti ila umunya khona abantu bese ngiba nesibindi nje sokuthi ngingene ngihambe phakathi ehlathini lama ngena phakathi ehlathini ngihamba kuthi sengiphakathi ehlathini ngidlele kubantu abaningi engabazi ubuningi babo impunga amakhetha amadala mangqhamuka ngethuka kulabantu engithela kubona bashitana ngegqosho lentanga lezi impunga elide elingaka ngenzalo yami ngibabaze lokhu insanga ngenzalo abayibhemayo ngize ngifetuzana nabo amnikeze omunye ngibile la eduzane nomunye amnikeze aphinde bazibanika abantu babili lo ofikela wesikhathi ngengibeduzana ayishaye kabili bese ngidokambana ngithi ngenhliziyo mina awuhlala lokhu ukuthi ngibhemisa ngiyiNazaretha lokho zokuyisa abantu engatako sengigoka umNazaretha hawu lesikhathi sababaza lokho angazange waqhamuka ukuthi waqhamuka ngale ngemuva kwabo ngedubane wangithi baleka nami wazoshona lesikhathi engidonsa mina ngihambe ngiqalaza la ngemuva ngiteleka ngibuka laba bantu abayinqwabe ngidlula bona engabazi nabo ukuthi labantu bahlaleleni besukene ngeyigaba masika lapha ngaphandle angibambe usofuna la ngithi mina hayi ngifuna ukubona laba bantu abangumsindo la ehlathini esethi awukubanzi laba bantu awuyazi insangu kuyaboshela emhlabeni ngithi mina ngazi lesikhathi ngethuka ethi athi cha lalela wena ukhulumela uzobuka majele onke bonke abantu baboshiwe abagwayi babebhonga ababhema ugwayi bafike baboshwe ekuphepheni ababhema isilepu bafike baboshwe ekuphepheni laba babulile lapha abemithi baboshwe laba izakho bezibonile baboshwe yijalela baboshwe lesikhathi ngethuka engitshela yonke lento akhomba abanye bese babona laba ngithi naye athi awazi ukuthi utshwala buyaboshela lapha emhlabeni umuntu bayephuza utshwala abelungu babembona ngithi ngiyazi athi lo msindo obona udokotile kwazafika la abadawo utshwala laba bafike ekupeni baboshwe bayejele bonke laba abaphuza utshwala akususe lapho angikhombisa abanye athi babona laba ke banikizeke bagqoka ingubo ezimnyama eseyivuthuphile zonke lezi ngubo kodwa yabona kwakuyinzilo le ayigqokile abanye bahleli ngamabele uthi babona laba asazi ukuthi laba bantu bawo khishwaneni la yabona abantu ngithi mina angibazi athena hayi laba bantu wabafa bashiya amadoda bephile emhlabeni mabefa ephile amadoda abo asalaphila kwazwafika isikhathi sokuthi afe amadoda mayefa amadoda abo emhlabeni baziliswa lapha abakhona sebefika kolezulu lawo abaphile khona mabeziliswa abakhumbulanga abantu abasemhlabeni ukuthi labantu kufanele bagululwe endlini
bahlala nayo kwelenzilo asa ingakho singathi bawugulwa ngakuni ngoba khotala bagumlana bodwa baphila ho lesani ngethuba umuntu ho ayamshiye ayewabani adaba abazalwa laba abazalwanga laba atabazalwanga laba bathi wayizinja mama kondo basale isinze ezinja kwaphuma amakhondo mbona la amakhondo mayenqaba bahleli nawo lapha abadle kwayizinja bese niyethunya papa inkosi ibusele next week Naikwethi inkosi yasemthethweni komphakathi Phamsizwa aphele khona la izinto abaqaba Phamsizwa sokuphuca umbhobo Phamsizwa yakwazi ukuthetha kunalo uthetha ngayo aphele khona la izinto abaqadi igama lami uMadoda Manazaretha ngikhuluma indaba yalomuzi teka ngehlela onyaka uphelile ngangile eMpumalanga province isikhathi esiningi ngihambe nonkosi ngilandele lo baba uhlekisa kancane iphilise la esontweni bengilele lapha umhlangano usekwandeni kwaManazaretha lapha eEmelo uNkulunkulu esimkhonzayo sethatha umphefumulo wami ngikhona emzini wakhe lapha ekwandeni kwaManazaretha ngibona ngizala ekhala emphefumulo uma ngiza la ekhala emphefumulo ngibona amakhekhe inqwaba lapha esangweni amile avele ngekhala isaka ngangivuleli imoto injengalapha ngesasijoba vele wonke akhulume kanye athi kimi usiphethe isimayo ngithi mina angisiphethe athi awungangena-ke la isimayo ungasiphethe la imoto ngihamba nezalwazi inqwaba la emotweni ngapha phama ngifaka idiyeni emumva lapho esigotsheni ngivitshwa ngesagqoko sakhe sinase esilapha ngasengadini olela ngapha phama ngifaka idiyeni emumva uma sengiphaphama engiphathe kabuhlungu lento ngisemzini kaNkulunkulu njalo ekwandeni kwaManazaretha nina nje ningcela lo muzi ngoba ngiyawugcela lo muzi akufundi kodwa ushelo woqaba wathi la isekhala emphefumulweni kaba lapha silapha kuyanzu yana kodwa nina ufundi nithi igama lamajiya ukuthi sekhala emphefumulo ikhala imphefumulo kamajiya nisho njalo ushaya uyazezulu laqaba lapha silapha lathi la isekhala emphefumulo la yabo mina ngajabula kakhulu ngakhuza igcwele enkulu kakhulu Manazaretha wabe eshunda ethi kolanda imphefumulo abantu beluko ukhulu wami ozala umawami angimazi noma futhi umawakhe akamazi akalazi ithuna lakhe akekho nje wazi ngajabula kakhulu ngathi awugogo wami sengiyazi ithuna amen ngakusasa ngaze ngaqoqela umnyaka madoda ngiyiqala ngene ngiphume into eyodwa uyilandelana ngithe ngakusasa ngibona ngilapha ngasetendeni ngikona njalo ekwandeni kwaManazaretha sengibona la itendeni imhlophe leli ndaba ngiyasebenza ngiphethe ama-blocks ngiyakula baseqhamuka indoda ithizwe ende ifaka uMnazaretha omude ngalendlela esimanga inyawo ingabonakali isithi kumina uyarobha musukurobha wena musukurobha isithi setshenzwa kanje sisebenze nalo muntu losiqula ama-blocks naye ngaphaphama phela ngayixoxela ngayo madoda ngeke ngisenzeni kaNkulunkulu wena basuhamba ukhuluma nabo uTikTok uthi bakusebuhleni kodwa abantu bagcwala ekhala emphefumulo ngoba uphethwe idimoni lekuba isilima Manazaretha lekuba yakushiya uyigqokile kanti ahamba kuwena sekwasala igobongo awukwazi ukubheka into kaNkulunkulu mina ngikhona ebuhleni ngoDisemba 30 ubaba ekukhuluma igama edlule ngapha uthi Manazaretha asiphelezeleni uyayisikhumbuzo kaMasha wathi phelezeleni Manazaretha selapha iphathi imvunulo igama khona elikhulu igama mama kabanaka bafuna i-DVD yomhla 30 December 2017 oyithola uthi sizolaphana esikhumbuzweni sifika isikhathi umfundisi uqhiliza nomfundisi uthini senabo ekhala
Amen. Amen. Wena uzophikisa lento iphikisile iphikiswa abantu abagcotshiwe. Ibuhlungu lento manje ibuhlungu. Ngiyethule ngiphatheka kabuhlungu ngimbuka umuntu eyicela ithishela abantu njalo umuntu. Umuntu njalo ufika thusha bithi inhlobo ukuthi mnyama. Uphikise lo muzi lo. Uzule nabashumayeli bakhona wahako yazi bafethu cela manazareta ngithola ngeqiniso la ekhaya. Lithandaza abashumayeli bala ekhaya. Lithandaza umuzi ukuthi uNkulunkulu uphumelele ngoba abantu manje abamfuni kakhulu nje ngapha abagoli bemthobo yini ngoba uNkulunkulu uyamsebenzisa uthi uqiniza ngelinye ilanga basekhona omdleko uDuling Master sasilapha yangekhaya noNgoma silapha eShegaladi uyaqhamuka emthini bahamba nomfundisi uTile uthi hawu bafana nyaphi ngithi naye sayekhale ngaloNgoma usethi hayi kanti sawukhuleka ezulwini Susumajia lapana emva kwethu lapha emva kwethu ngomhlala lapha emva kwethu sunabela ngoba lopana uhlale kakhulu ingqondo yakhe washona uzokwazi ukusebenzela uNkulunkulu kanti wamfaka ukhuthela bazamfundisa uqiniza nawe umdlelo ukhona ulapha esolezo waseshowe uthi ukhuthela kakhulu manje uzokwazi ukhuthela ngasethi ukukhulekela ukuthi abe umshumayela ukuze ingqondo yakhe isebenzele uNkulunkulu wesizwe uthi sesihambe samkhozela uNkulunkulu yazi bengila ekhaya emphefumulweni cabanga ukuqiniza uMajiya ngokwabashumayeli bala ekhaya uSimamane ufike ukusizi cabanga uMajiya umfundisi uqiniza bengibuka into ezikala kithi ezimathi uqiniza shembuza umkhumbula ekhona kodwa ngejabula ngoba ngelinye ilanga ngangambone ejabule siseKenana wabade phethi inkonzo ngambone ejabule ehlabelela usethi ngawufakele uyaphila kodwa mfana ngakujabula lokho ngithi ngihamba ngisho perfect time ngiyaxolisa ukudonsa uNkulunkulu abusisizo sasa naye ngona ngithetheleza maningi baba ukuzibusisa Ekatiko sepameni. Igama oluZulu isibongo umvono. Inkosi ubheka ngokuZulu ubheka amabhaca ezinkulu. Cela ngiphamlisile bakwethu. Ngifike la ekhaya ngomhla ka7 ngisuke eGoli ngomhla ka5 kule nyanga siyona. Ukusuka ngiza ngapha eThekwini indlela bezithuba kumele ngiye eCape Town kwabanye basekhaya. Lokho bekuthandwa inhliziyo yami. Kodwa ngoba izinto zomsamo zabantu abadala njengoba ngekhaya labantu abadala bangigobile abantu abadala ngaze ngazofika ekhaya lomphefumulo kwamasho uSothi. Amen. Kwenzekile ke masuka le eWest Rich siza la ekhaya. Ngomhla ka7 semasifika la ekhaya sathola umshumayeli. Size lembuzi ephakethe. Ngizochaza njalo lichaza ngayo. Nizozwa ngendlela nizoza ngayo ukukhuluma ke afana nami mhlawumbe ngiyibheki kodwa ngizochaza ngale ndlela okwenzeke ngayo. Amen. Amen. Samukeliwe la ekhaya sanikeza indlela yokukhuluma embengeni. Sisukile la sabuyele endlini ekhaya masifike ekhaya bafike bavela indaba yokuthi uMagogo zaluma akaza ngageza wahamba lendini ngabuza umbuzo ukuthi lo ohambe esezondwa abantu abakhe nonyana bakhe angeke noma ngabe imali ayikho ngiyabuya ngekhaya lomphefumulo hambile ngayiGoli kolwesine ngabuya kolwesine Sunday umhla ka15 benda ekhaya ngethe inkomo yobethula Sunday ngifike lana ke emini nakhona futhi sanikwa indlela yokukhuluma embengeni lithe mashoni langa kube angathi ngizophalaza angikhulumi ngephupho ningalele kahle
Kuthe makwenzeka lokho ngena ngaphakathi endlini ngacela amanzi nganikezwa amanzi ngawaphuza amanzi ngawaqeda ngathi ivula ifeni ngashiselwa ngithe mangishiselwa ngamemeza ibhakede kweze ibhakede la 5 feet ngaphalaza ngashaya into enuke yavala indlu amen khona umadini wama umfana asengicela yena ngathi mfowethu usondele khona inkulumo khona bathi mfowethu manje manje kuna mngana phela oniki wasendiya yena waphumula idwabalelo mangikala ngikhuluma indaba abantu abasesikile ithina la baningi bayakhala bayajabula bayabonga bathi mzukulu into senzele yona emva kweminyaka engaka sihluphekile singanakanga muntu singaziyo siyabonga mzukulu yani into senzele lo mzukulu besingazi ukuthi abantwaneni bonke ukhona umuntu osithandayo kanti mzukulu uthanda kangaka kuningi okwenzekile kube ifilimu bafike ngo12 kwashaywa bathi babonga ubenzeleni babonga ubambe ethule imthwalo udala basala belindile benganabanga okuyeke okwenzeka ngeke ngikwazi ukuchaza ngoba bengiye mina ngiphume engabikho khulume bona beshintana kuwo lo mzimba Nkosi sibusele izwile amen Amen. Ngiyabingelela amanazareta bonke okhethileyo abashumayeli. Mina ngumngethi okwamasuku eShowe. Phamsisi ba. Ngumngethi okwamasuku eShowe esodini somntwana uZulu. Udadewethu uyena obehamba la ekhonza phakathi kwesonto lamaNazaretha. Ngokuzwa izinto abezixoxa nokuphikisana ngakhona ngabona ngibhakathi naye ngize la ekhaya lemphefumulo. Mangifika ekhaya lemphefumulo kujela ukukhona umaya ofanele ukunikezwa abantu abasuke belanga phakathi kwekhaya laseLelo mpilo lemphefumulo. Ngezake nami ngo-2022 ngafika lapha ngaletha nami ngathi impahla ukuthi ngikwazi ukwenzelwa abantu bakithi. Emva kwalokho ngilethe leyo mpahla lapha yokugezelwa abantu bakithi. Kwase ngesikhathi singakanani ngase ngazelwa indodana yami yokuqala. Kwase bane-question mark ukuthi kwenzakalani na. Kodwa-ke ngifikile-ke namhlanje njengoba ngifikile namhlanje futhi ngisazocela manje usuku lokuthi ngikwazi ukuthola usuku lokulanda abantu bakithi esabashiya la. Impahla yonke sasiyilethile ngo-2022 manje sesifisa ukuthi sibathathele abantu bakithi abasala bekhaya lemphefumulo. Ngicela uzotshela mabuzwe ya. Ndawo ukukhuluma. Zona lezo ukukhuluma ushumane uchaza ushumane. Ngikhetha inkosi yasePhalameni. Lo okhulumayo ngicela ukuxolisa nje emndenini yakithi eThenini. Ngitheme ngifika la ngathatha igama lesikole engiveke ngayiqamba lo lesikoleni ngayibiza ngalo kanti akilona labazali bami. Engicabanga seyinkinga enginayo. Igama lami engibe ngibona libhale certificate kodwa bengizwa ngumsholozi. Ngilizwa ngumsholozi kodwa hayi ukuthi ngoba kuyisibongo kuyi-nickname ebengiqanjwe ngayo ngakhula ngathi ngumsholozi. Abazali bami abalelo thulini lomhlaba namanje bangibiza ngumsholozi kodwa angiyeni umsholozi. Certificate ngibhalwe ukuthi nguNomashowe Delisiwe. Namhlanje ngizothetha icala ngifike la 1923 ngifike ngiqala ukuzala ekhaya lemphefumulo. Ngihamba ngecala ngesono engasenzayo ngabulala ingane. Eyokuqala yesibili kwahamba ngalokho ngiza la ekhaya lemphefumulo wasethi umshumayeli uMajiya angize nezimbuzi
embili ngiphuthume nembuzo embili ngokuthi ke umndeni wamndeni wasekhaya mkhulu kakhulu abanye abayizwa kahle bangitshela ukuthi nje ayisibokuphala zinyongo mengithi batshela ibonakaliso ngibese sengizama ke ngoba angisebenzi ngaletha inkomo yephakethe ngaletha 1.2 abawu2 wahamba wafika umndeni wakhalaza ekhaya bese sinokuthi singenisa abantu kungeniswa abantu kungenelela abantu abalapha inyanga bathi ena sibadayise einyangeni asenze ushwele ngabe sengiza khona ngaxoxa ekhaya bathi ena awume ngekhaya lemphefumulo dadewethu abafowethu lapha hayi yize lana leso lomnikelo o700 ngathi akuyimalini ngiqolise futhi ngalomnikelo ukuthi ena ngiyaxolisa ukuthi ena sibadayisile manje sizokungiza ke ngizosebenza sekuthi nje einsukwini bathi uqhamisa lukwazi sithi salukazi ngane yami hamba uyolanda uma wakho uMangidi siqale sithi hamba uyolanda ushadelephi simdingezela ekhaya lemphefumulo tade ushadelephi uzalo baba omdala ezela ekhaya lemphefumulo uma usulanda uma wakho uMangidi naye ezela ekhaya lemphefumulo azothatha icala uyambona uthi usenjani esikhathini ushiswa ingane angathi ngibabone ke ngoba sesaqhelelana nabo ngokuthi ena sesakhe kude ngikhohlwa ukuzisho sesesedolani kophi lapha esikhona ebese angathi ngize ngibabone ngase ngilahlekelwa ifoni siya ngiya eKenani anginawo namanamba zabo sazama ukuthi ngiwathole ngibatshela ukuthi kuthiwa beze ekhaya lemphefumulo bese beyangikhombisa ke ngibona ukuthi umama lo mama lo mehujwa ebaleka uhamba nezingane eziwu2 bese beqhamukela kumina ukuthi mama ngathi mama besigodi le ndawo bathi weniqiyeleni ingane yethu ngehlathini bese lo mama eqhamukela kumina bese ngathi ena ngiyabavimba ngoba ngathi bafuna ukumshaya angani babefuna ukumshaya kodwa babeyiqulu bebaningi bese balekela kumina bese ngithi mina bese ngithi mina uyapi athi hayi sengihambisa lezi ingane eklinikhi hayi kwedlule lapho ngibe nesinye isibonakaliso qhamuka umfowabo walo muntu wangizalisa ingane engayibulala umkhulu wami basekhaya komama labantu ingane yasekhaya komama waya ukubikela umamncane noma wakho lo wathula angakayi kuyena bakude nami bakude nawe awukwazi ukuyabona anginayo imali yokufinyelela kubona ngingakwazi mengathuma imali liyakubona ngizama wona lo mzamo ukuthi ngigcine ngifikile kubona tona manje akuhambe ntombi lobalanga ngoba abebazala wena akazali mina umnaka bukamama kumfowabo kwamkhonyana wakhe basemndenini hayi uma wakho akawuyena uma wami unqo naye phela kodwa khona umbikela ngoba phela eganekile ngizombikela bakumaji yama ngimsola ngazama ukuthi ngithola inamba yakade ngicela ke nayizolo ngithi angangizabele kunenamba engiyifunayo ezogcina ngikwazi ukubathola kubone bese ngiyamfonela ngiyamazisa ebese enake umfowabo walo mkhulu kuyena wangizalisa ingane uyakhala uthi yena eyakhi ngathi uthi baningi kodwa wakhuluma yena wathi mina umuntu wazalise yami ingane la ekhaya ngicela anginikeze inkomo nezimbuzi eziyishumi ileyo nkokhelo engiyifunayo ngokuzwazalisa ingane yami la egcekeni ebese ngathi ngelinye ilanga ngiyakhala ngithi nayi bo wena nje umalume ufunani kimi agcinanga lapha mina wonke umuntu obeyisihlobo sami befisa ukuthi yena abe asandane nami abanye bengibaleka nqaba laba bawu2 baphumelela ngavuma ngambatha nami ubaba wami ongizalayo ngani uma ngizothiya ngizala noma ngizosala ngizala naye ngomnjalo naye lefuna ungena nami ngutsheni ngabaleka ke yena ingane ebengikhulelwa mina zonke iyodwa mhlawumbe ngayicabangelanga kodwa ingane ebengiyikhulela bengifisa ngathi yena ngize ngilale ngesisu ngifisa ngathi ngiyizale lo ngane engiyikhulela kuthi lelanga ngibone omama basike uthi wabanikelela abantwana babulala ngaletha wabanikelela kodwa phela ngithi umnikelo lowo phela ngithi yebo amen uNkulunkulu akapha amandla ntombi unikele naleli dlozi engcolile eligeleze egazini lakho leli kwenza ukuthi uzokhalelwe na izihlobo zakho zegazi
Umawuthandaza ukucela uNkulunkulu akufunele lona. Uyeka umshoma. Malalela, mungathi ukukhuluma ubonale. Okunye ucela uNkulunkulu anihlwithe azoligeza ngoba lingcolile. Ngosokugcina phela usulana njengane nezingane zakho. Akafuni adifikile lo mkhulu ngimbone behamba endaweni engcolile endika. Cha thumela ushendo wena mnikelele uthanda. Bemthethisa abaloma bethi geza wena ubone umuntu ungcolile. Wathi nijawuko imali yakhe yena bamnyeke phansi engcolile eqindile. Thandaza ucela ushemba kahluleki. Yezwa. Amen. Nawe umbike nelidluzi lesiliwe lokungcola. Amen. Ukungcola. Amen. Akena futhi ikhetha lelo. Lenza kwazi ngoba mina uhamba uyoshula yibo bonke abanehlobo zakho. Amen. Abantu abangcolile lawo. Amen. Banikelele. Amen. Manje inkinga enginayo ke ade bayikhomba imbuzi ingane zasekhaya beziba nenkinga zokuthi zihambe zohlala ehlathini enye yahambe hamba zohlala ehlathini. Bengibuza mina ukuthi yena niphumaphi zithi zabe sisenze kwentambama zithathe ihlezi nomkhulu bekwenzwani lapho sithi bebaza obaba bebaza ibhamu bekhanda ibhamu isikhathi esiningi bese bebaza lapha ehlathini ogogo ngazi beluka amacansi kuhambe elenye ingane ibise ena ibalele siyihupho kuzoba ukhisimuzi ifuna ukuyiphose emanzini ithi yothatha umsebenzi kaNkulunkulu. Maye mesiyilandela gcina siyibamba hayi kwase kuyavela usayile ngane lingezubuya lapha emanzini ngiphupha amasele ngiphalaza imneke uxolo ma uzogeqa amagula zonke izinto eziphuphayo ezokufa into phela uyithandazela uNkulunkulu akupha umsebenzi uyezwa ntombi. Amen. Uyezwa na? Amen. Ushemba akupha umsebenzi ngoba bafuna ukulekelela kube wena othola imphefumulo okuzogezela umndeni wakini. Amen. Uyezwa? Amen. Inkosi kusise ninikeza manje. Uza ngingabatshele ekhaya ngibatshele. Banikele phela. Mabe ngakulaleli icela uNkulunkulu amandla akupha umsebenzi. Ungawukhethi umsebenzi. Ngiyacela ukubuza kokugcina ke ngengane uthe ugogo ingane neseyilandwa nengane lapha engayilahla khona angasondeli mina kuhamba umuntu omunye noma udadewethu. Uyayazi nawe lahla khona? Yebo. Uyayazi? Yebo. Cha thumela ushembe isamkokweni kuphi? Umkhosheni. Yebo. Thumela ushembe manje ngoba lo nganzwela futhi ngoba vele idlozi lakho ngcolile. Amen. Thumela ushembe nikele ushembe ayibuthe lo ngane azoyifaka la ekhaya emphefumulo uyazi ushembe uzoyibeka kanjani. Amen. Ngoba kusiza ukuyilanda uyisekhaya. Uyisekhaya vele kangcolile. Manje kukhona abantu abazijikela abafuna umbathi ngonawo. Ithongo lonke noma idlozi lonke libonile thule. Okunye abantu abaphilayo babonakala misebashona kuthola ukuthi umuntu wakini ubonakala ekhaya. Wena cela amandla bikela umndeni mama kulaleli cela amandla uNkulunkulu uthole amandla ukube impahla uzokutha lonke ithongo lakini elakabayela umalume ngela kwayihle. Omabili aqhamuka uma wakazela kasinanga wasina kodwa ngathi kuthiwa kasinanga ngoba sikhishwa ngekhaya komalume. Wena futhi qala ukunikela ithongo la komalume wakho nelakini ngamandla mayikhona uma ngibalotshola walotshola ulungile uzonikelela umndeni umbili wena umsebenzi wakho nje ukuthandaza uNkulunkulu apha amandla ukuze ukwazi ukuthola imphefumulo lokhu ushemba ukuthi lo mndeni wakho. Amen. Nikeza abantu inkosi ibusise. Amen. Ayikhethe inkosi nyazi bezulu. Amen. Igama lami nguPhumla Oreyeni ngiphuma khona eNetflix ngaphansi kwenkosi uDlamini. Ngifike lapha ngizohlambulukela ugogo wami uMahlongwana naye uMakhadi wahamba ugogo washiya yena uma wakhe wahamba wayoshada akashadanga kodwa wahamba wahlala nobaba wengane ongubaba sakhula khona nasasifana lesibongo sakwayeni okutholakala ukuthi ugogo Makhadi uyakhala ukuthi baphi abazukulu bakhe nathi masihamba sithola ukuthi lesi sibongo sisisebenzisayo akusisona esasekhaya kusho ukuthi
ngike nami ilokhu ngizama ukulungisa kwazi lapho kade ngihamba khona kwaba khona inkinga njalo mangithi ngiyahamba ngiyakhona mangithi ngiyabuya ngivuke ekseni imoto ayisebenzi right ngenalutho kodwa ngisimanga ngivuke ekseni ngithi ngiyathandaza sengiyaphuma ngiyahamba ngimsebenzini imoto izelive nginothise lokuthi njalo imoto makade ngihambile ngaya kulesonto imoto izelive ngithe ngisuka lapho ngaqasuka kakhulu ukuthi akwazi ukuthi ngiyenza kahle yonke into ngizama ukulungisa kodwa lokhu ngishayela ngalendlela khona le phathe elokishisa eyodwa iyabiza ngicasula kakhulu ukhona uyaqala uzapha ngiyaqala ukuma ngendawo but ngifike ngo-December sengisho ekhaya emphefumulo angikali sengingafiki wabanikela abantu bakini yebo ngiyanganikela unikela kanjani khona ukunikela nokuthi hayi ngoba sengifikile esontweni ake ngikhiphe 100 rand wami usuke wayilandela lemigudu eminyezela lapha ekhaya yebo senginganikela ngani nganikela ngayo yona nganela ngabo 50 rand so imali lo mangithi uyasebenza yebo ngizophatha indaba enqola ukuthi unemoto yebo ntombi ufuna ukuyela emumva uzolalela kuzochaza lalisise kahle wenza ntombi yebo wena uzokubikela umndeni wakho lo okuwona ophethe impilo yakho wena uzazi uphethe abantu uyezwa yebo kuzochazwa ukuthi thina esiqalayo yini fanele soyithulela umndeni uma amandla ekhona sizokwenza njani uyezwa ntombi yebo ngiyezwa ngidlulisela umbhobho kwabantu leyo nkinga onayo izothulwa ukuthi wena uma usuhlangane nomndeni naqala nabakhiphele inkomo zokuthi uNkulunkulu akabuthe eqala ekufeni angithi uzwile ikhayisuka kade ikhuluma la eqaleni ithi ibone abantu behleli iqubu ngequbu zenza imikhuba sezweni angithi uzwile yebo ngizwile lawo bantu bayafana nabakithi bafuna ukubuthwa qala balethe uNkulunkulu abalethe ekhanda emphefumulo uze qala igilize yonke leyo mkhuba lezi zinto ezibalayo ukuthi kufe imoto kubanje vele abantu babehluphekile ethuneni basikhaphezele ezintweni eziningi ezohlupha umphefumulo ya ufuna indlela ulalela uNkulunkulu isichaza okunye kusho ukuthi ngeke ngafika mangifika la kunale inkinga zonke kodwa obangimangaza okungithatha isikhathi ngilokhu ngafiki ngizoguqala ukuthi yonke into engangifike nginenkinga yayo kwafike yalunga le moto ekade ingihlupha nayo yasinda angaze ngiyise egaraji angaze ngenzeke lutho yonke into yalunga ngathi ngihleli khona la phansi ngosuku lokuqala ngathi mangihleli ngibuka kuso lesi sihlahla esingemva kwami kwangathi ngibona kunomuntu ohleli ome khona ubheke lapha egate uthe mangabe ebheke lokho ngibuka ukuthi ngabe umuntu lona ola egate ola sihlahleni ngathi mangimbuka kodwa lo muntu lithi mangibuka leculo ngiyambona lo muntu ufana naye mangizothiwa umkalo wendlela ubhekele egate ngingitshela ukuthi mhlawumbe ayimina engicabangayo kodwa ngibona ngaba nawo lowo Nkosi unemzila ami ngiyabingelela maNazaretha amahle igama lami Mary Mokontsele ngibuye endaweni yaseMpumalanga ngizelana ngingaba nephupho kusukuma ngilele ngaphupha kuthiwa angihambe ngilelela abantwana bami kwaShembe abantwana bami kuleyo ndawo besikiyo lesiguqile sibuye eMpumalanga ngizwa izwi nelikhuluma zange ngibone ukuthi ubani okhulumayo kwathiwa nje angihambe ngilelela abantwana bami kwaShembe abantwana bami labo kuthiwa ngibanikelele ngingabashonile abantwana ngithonela abantwana ababili ifirstborn yami nelastborn yami ifirstborn yami yashona ngokuthi ikhunga waye wakhunga phakathi endlini washonela khona ilastborn ugulile washona kanti ushona unecala wahamba nabangani bakhe bahambe badlala nje kusuka abantwana baye baphuma benze izinto zabo kusuka masilele
uma bafika edrobheni lasemalelane bafike bahlangana nomunye umuntu bamshaya baze bambulala wabona ukuthi ushone ahambe licala usiboshwa lapho ngiyabonga mnazana. Siyabonga abantwana abahle basezulwini. Sibonga uSomandla weNgcwele uNyazi lweZulu uba asakhele inkundla yokuzohlambulula abazali bethu. Zibe zikhona inkundla emhlabeni ezingasincedi ngalutho. Kodwa uNkulunkulu waletha inkundla ezofula abazali bethu emathuneni. Amacala enziwe emhlabeni namacala futhi athethwe emhlabeni alithele icala elithethwa ngaphesheya kwethuna ngoba asikho isono ngaphesheya kwethuna. Asikho isono ezulwini. Konke kwenziwe emhlabeni ngakho uNkulunkulu elethe inkundla sezulwini wayibeka emhlabeni ukuthi uzothethwa amacala. Uma ulalela kahle into ikhulunywa lensizwe kalukhulu leyanto ayibukeli kude nakimi nakuwe ikhona lezi iquku akade hamba ezibona zenza imikhuba yasezweni. Bengabona abantu abangaphesheya kwethuna, bebona abantu abanganene kwethuna ababhathi bethuneni abasaqhubeka nale mikhuba yasezweni. Ngiyanxusa uSomandla oyingcwele afihle kwami ungana bese ngivela khizwi aqede kwamqonda nokukhuluma abese ngincede nanti izwi lifuna ukuntshotshela esikaleni nje. Ngicela uShemba ngiphe lona. Ngicela ngevesi ehlabeleni sama-51 engifisa ukuthi uNkulunkulu angiphe ngikwazi ukuhlabelela. Inkosi
ungibusise ungilekelela bantwana bahle basezulwini uNkulunkulu wasekuhleni unyazi bezulu bathi simbonge ngoba uzama ukudala isizwe kabusha thina njengoba sikhona sizukulwane samanje ngomuso kusasa sobe sesikodukile kumbe sesihambile emhlabeni sobe sesiyimpande esizukulwane sizozala kufanele thina ngokomthetho sibe kakhulu sibhukule sizama ukukhuphula insila ey'mpande zethu abazali bethu ukuze thina sibe yimpande ehlambulukile iy'ngane zethu zibambelele kithi bese sizondla ngokulunga ngoba thina sizale emasimini alungile yithi esiphilayo kufanele sisukume singabi nazo isikhathi sokudlala nesogama ngoba nawo uNkulunkulu phambi kwethu simsebenzise unyazi lwezulu unyazi lwezulu alizele ukuthi lizobuka thina sidansa phambi kwakhe ushembuzele ukuthi sizomthuma emathuneni abazali bethu ufuna simsebenzise unyazi lwezulu ingakho imbongi zakithi zithi uthumekile wakithi ebuhleni bamaNazaretha simthuma nini-ke thina ushembe ngoba phela ushembuzele uzothunywa emhlabeni uthunywa kuphi ushembe uthunywa emalibeni ey'hokweni ey'godini zosizi lezi zokade ikhuluma kaMyeza beyikhuluma uNkulunkulu beyivulela ukuba ibone inkundla ekufeni zomndeni wakubo bokumndeni wakubo bengeke abonele umndeni wakithi bebona umndeni wakubo iy'nkumbi zeyihlwele uyamuzwa uthi bebebaningi labantu cishe wazi ukuthi bebengangehla abazolwane abakuba kubona bakithi nawo ney'nkumbi zakini abantwana base-Afrika ey'fanana lezi nkumbi anekhuluma ngazo awucaphunile kancane impela kaNkulunkulu mayethi kukhona iqulu lezakwazi ey'sambathi inzilo ekufeni obona kusho ukuthi laba abantu basemandulo abangaphambi kwasemandulo kuze kufike kwaMthangi nabayizolo izophela kanjani-ke emjondolo ukwakheka emhlabeni uhulumeni ngeke zenze lutho ngisho ngaliwa kushintshwana into uyahluleka uhulumeni ngeke imjondolo ayipheli sidlala ngabo ngeke enze lutho uhulumeni nozosuka uzoqamba amangathi weqeda imjondolo ngeke azayiqeda ngoba imjondolo iyakheka ngokungemthetho ngoba abantu ethuneni abadlulile ethuneni banganele ukwethula uvukisa kwazi esingangenile ezulwini lomndeni ngoba sohulumende waso sasesixoshwe ezulwini lomndeni masivuka siqoqe yonke inzalo yazo sabe siyiqombothele isinjondolo sifuna indawo yokuhlala ngoba asinayo indawo yokuhlala izulu umuntu wesifazane phela isemendweni uma-ke isalukwazama siwumlobokazi siwumalokazana siyosebenza ejardini safike saqomana nokhishini sakhula sabalidala obamdala mayevakayo ezulwini lomndeni mayengayanga ezulwini lomndeni akadlulanga ethuneni mayengadlulile ethuneni uzobuya umoya wakhe uzothatha iy'ngane zethu zamantombazane uthathe yonke ihambe nabafana kanje qongqothele imjondolo kwakhiwa umuzi ongekho emthethweni ngoba nangekho emthethweni foshiwe ezulwini lomndeni ngakho-ke isuphele imjondolo futhi uyibona ibezane kuthiwa dli eduze kwezindlu zakobantu wena ngajabula wena ezweni lakini uma useyizindlu zakobantu ingekho indawo enkundla kuthiwa ilokishi iqala lapha ilokishi aliqali ngoba lithanda usuka nemoya exoshiwe emazulwini emningi ihlangane emkhathini mayihlangane emkhathini bese iqamba okungekho emthethweni uyabona uhulumeni usejikile usathi imjondolo amazwe amakhosi asengcoliswe imjondolo imjondolo yiyo lapho amalokishi lawo yiyo imjondolo lena ngoba lapha akukhethi kuyesuke nomajele njengaganile ukuthi umnumzana anike ake ngixoxe ngomasho umasho obaba bethu baphula
umthetho bezosebenza bafike bahlangana nomabethu wathi mase sewakhiwa umashu wakhiwa oforum wakhiwa uturum wasewakhiwa hostel into eqalayo ngesathi abacindezeli bethumba abazali bethu bafike bathi mabeqeda ukwakha lezindlu bathi umuntu ongaganiwe ahlale hostel wathi iseyimbohlweni usukela abanumzana abaganiwe ngokusemthethweni bathancelwa waphuma ekhaya wathi umkami uzosala kade umuzi wobaba noba omkhulu mina ngiyosebenza wafika la eThekwini wayesehlala ehostel ngoba engenakuhlala oforum noma uturum ngoba ingane uyishiye ekhaya ngcono azohlala la eNkompolo ngoba uhlala ukusebenza bathukwa la abantu kwathiwa imbohlo wazosukela obaba bethu abenza ubugebengu wathatha intombi yakhe umawami wayenza unkosikazi ngokomthetho nakamuhle wayomisa nakamuhle wathola isitifiketi wathiwa ibona abazonikeza oforum ngoba bona baganiwe kushiya isitifiketi sanakamuhle wase kuthiwa obaba omncane bona abaney'ntombi zabo bahlale koturum kwahlangezelwa umthetho amadoda angempela ahlaliswe hostel bathiwa izibohlo kwase wathiwa nemjondolo kwase kuzalwa thina uyaphethe lombhobho kwase kuzalwa thina yonke lento mawilandela ujula ngomqondo uyabona ukuthi le mndeni ayidaleni ngokusemthethweni ithongo noma idlozi noma inyanga ephethela abantu azikho emthethweni wasekhamba imjondolo ayilula ukuthi imjondolo iphele uma ethuneni kusekhona abantu ababubulayo bathi nasikhuluma ngenzila babengakhululiwe kwenzila bayaxoshwa emndenini abasondeli ngisho endizeni ngisho amabhodo abakwazi ukuyophela ngoba basafaka inzila noma inzila wangazona phela iy'dwebhu ezinyama kodwa inzila zazisho ukuthi umuntu wesimame oshonelwe uyayithoba abantu baqala uthi unyazi lwezulu omama babeziliswa omama phela babekhepuzela ngekhakha iy'dwaba kodwa sibabey'khumula babeshonelwe bese kuthathwa iy'mvu kukhishwe iy'mvu zey'mvu bese y'thungwa ihlanganisa ebesebhinqa zona noma ngawuqeda 2 years uyobhinqa leso sidwaba sesikhumba sey'mvu inkolelo eyikuthi uma embathiswa isikhumba sey'mvu uzoyithoba ngoba imvu iy'thobile angenzi izinto ezobenza adlule kwakuyifilosofi yabantu abamnyama ukuhlakana babecabanga ukuthi masimbathisa isikhumba sey'mvu uyoyithoba umakoti angadluli angenzi izinto ezomfaka ecibeni babebhinqa zonalo wayesezilile mayebhinqa zona manje lezo zakwazi lokwadesha umnewethu ziyaphunyulwa ukuthi ushembe umnyazi wezulu wayethi mayihambe eqala umlobokazi imvamisa omdlunkula sebekhulile bahambe eqala bagodule bese kuhlala elandela umyeni mayiselandela umyeni abantu besagcina inkolo yokungcwele bamasiko akulelizwe ase-Afrika wakuthatha imbuzi kuthiwa masibanibani lapho ngaphesheya kwethuna siyakuzilisa ukuyeza usehambile umyeni wakhe usalapho kini siyakhipha manje umakhosikazi siyakuzilisa ngembuzi uze ukuthi masakwenzeka bekhunyulwa laba abaphilayo aphinde naye akhunyulwe futhi ukuze abuyele abe unkosikazi azophelela abayeni ngaphesheya kwethuna kwakuyinkolo leyo mayonkosi hayi kusonda kwakuyinkolo yabantu manje labo bantu mabengasakwenzi lokho bexoshwe emndenini umoya wabo uyadikibala ukuze ezweni besizobhekisa abantu ugcine sekudaleka ingane engekho emthethweni bese iqongqothe umjondolo usephuma uphansi kombekela imvamisa yalo mjondolo imjondolo ibuswa izalukwazi ngoba intombazane ihlala la izala ingane ikhulula ingane iyona ephethe la ekhaya indoda lehleli lentombi ehleli nemjondolo ayizukuphela-ke leyo mjondolo uma singamlaleli ushele thina esiphilayo ngomthetho
ukuba umqondo ekhulile awuzulile ukuthi uzungulele ngoba ukubulele insizwa isitholile kufanele kwazi efanele kwenza mayithola amandla nje sekufanele ingayeki mayinikele ukuthi inkosi ngiphakamisa nazi inkomo le nkomo ezakwazi zonke ezafa emandulo ezafa zingakhulula inzila ezafa qala zingakhulula inzila nezafa zingakhululiwe inzila ngoba ufika wedleleni mathonthwa abelumbi abathumbi bethu bafike bayivala leyo nkolo eyayikhona endulo kwathi ufile kwathi abantu abasindiswa uma ekhaya uzalele ezidlekeni zabantu abasindisile kusho ukuthi abantu abafaka inzila abakhulula inzila mengabe inkolo yangena ngomkhulu kwasindiswa ekhaya kwathi noma kuhlatshiwe kwathi ayikhunyelwa impahla kuhlatshwa kufakwa efrijini kudliwa ama-jobs and jobs iy'nkomo ney'mbuzi zabekhaya yonke kuyabikwa ngoba naye mayikhulula inzila uthatha impahla umlobokazi mayikhulula inzila ehanjelwe umkhwenyana ukhonza inkomo esibayeni bese kuthiwa eyokukhumula inzila kamlobokazi walapha ekhaya. Amen. Yonke kuyabikwa uma kuthiwa zabikwa lapha ekhaya kusho ukuthi kusukela komkhulu abantu ababezilile abazange bakhulula inzila. Uma ke uzalela leso sithu esilalo awuzubuya imaji yazaza afika abona imaji ubumnyama okuphithizela wale moya ezakwazi ngakhulula inzila phezu kwakho abesethi uhleli ikhala kini ligcwele amanzi linobumnyama ligcwele amanzi amnyama kodwa ngekho ngishisa imvubu ekhaya kodwa kuthiwa kunamanzi amnyama kodwa yini isimvubu akho ngishidaba usiwehleni wabo wambuyishayise iphunzini nawo manje bethatha bedunisisa ukuthi kulwa namanzi amnyama kanti lo moya lezalwazi oqabeleni nabo ngoba nabo banqabelana lapho bagcine sebephepha abantu abazofana nabo bagcine sebephepha abantu abazofana nabo wabona ngoba ngijona la enkolweni uthi umuntu uma esehlubuka emthethweni kaNkulunkulu afuna ukuhamba leyinkulu nabantu akhande i-team yakhe ezomsapota bangene naye weni akekho umuntu ofuna hedwa ekubini noma ebuhleni. Thina esathanda ukubamba umthetho kaNkulunkulu shumeza abantu ababuye basondele ekulungeni angithi njalo madoda lo ubi ushumeza abantu abazohlala naye ebini nasekufeni ukuthi ushede njalo uyaziwezu akekho umhlala yena umuntu ofela lapha emgwaqeni uhlala kodwa komnakini akhipha ingane ayiqhathe ney'moto ishayise imoto ivukelekele athi umntanami ngifuna umuntu ekuzomthuma lo ngapha endulo mina anginakiwe banganaki abantu abafela emazaleni abafela ey'nkundleni endulo ngoba phela abantu abaningi endulo babedidilize ey'nkundleni zezimpi bengabuthwa bengasenzelwa amasiko ukuthi babuthwe bazolungisela egcekeni babuyisele ngaphakathi babe ngamathongo manje babefele ey'ntabeni labo bantu basemandulo ucabanga ukuthi abantu lapha ekhaya iningi labo lohambele ekhaya ngoba iningi labo lokugcina lingatholwa bangakanani abantu ngathi mangathi abasukume manje abazokhononda ngokuthi ithuna kaNkulunkulu twatholanga umzimba kaNkulunkulu awutholanga umzimba wakho awutholanga inqwaba mhlawumbe 99% size lenkinga enjalo ukuthi sizwa umlando kuthiwa ukhokha katholanga umkhulu katholanga uzothola kanjani kukhona abantu abasemandulo abahamba bengatholwanga abasale ey'nkundleni abanye bathola ithuba baze bavela khona lapho kulawo makhumba babebeke kuwo emgedeni nakuphi nezalwazi ezavela emgedeni zadliwa izilwane zikhulelwe zithi ibalekela izimpi lezo zakwazi namanje zahlele iziswini zey'ngulube zahlele iziswini zey'mpisi zihlele iziswini zey'ngwenya zithi ibalekela zithi wena umpula zingene phakathi ezibeni zidliwe izingwenya namanje basahleli eziswini zey'ngwenya ingakho uhambe ezweni lakini kuzala ingane exakile enezandla engathi ezingaqama enezandla engathi ezengwenya bese qanjwa manje kuthiwa bobukhalo lakho masibanibani uNkulunkulu uvivile inkolo lakho ikhona lengane hamba yohola igrant ingane ehambisa kwesilwane izoyenza kanjani ingane uhambisa kwesilwane ngoba khona kakhona indaba bathi thina sihlele iziswini zey'lwane sadliwa izilwane ushembe usakhela ikhala emphefumulo ukuthi kuzoxoxa indaba enjani kuzokhalela lezo y'zilwane enjani asiyeke indaba yabantu asiyeke indaba ukuthi into yomuntu into umuzi kaShembe loba likhuluma leyansizwa inkumbuzo eningi yakhulunywa uNkulunkulu ngo-2017 lensizwa likhuluma kampela uthi uNkulunkulu
umuzi uthi ngicela ngilekelele labafanele bathunywe ukuthi abakhele umuzi bathunywe yimini kusho ushembe bathunywe yimini abantu bayaqala namhlanje bathi umuzi womuntu kodwa uNkulunkulu wakho umeparadise wathi imini ngithume nabafana ukuthi abakhele umuzi kodwa namhlanje kuphamba ngisho abantu esiphila nabo kade sihamba nabo kodwa baphambili angikho-ke lapho ngiyabathandazisa ukuthi sengathi bangakhula ngomqondo ngoba imindeni ifuna bona ukuthi beze ngoba akekho umuntu ngaphansi komthunzi elanga ongadingeki ukuthi eze azokhonzela imindeni yabo ukuthi abathola isikhundla sokungena babone umdali wabo ngoba iningi lezizukulwane zemindeni yethu zahamba seyitshekile ney'mbathi ingubo emhlophe zahamba seyitshekile nabazalwa ababehamba nomqalo wendlela babelokuthi inceku yenkosi inceku yenkosi isebenzile abenzanga lutho bona iningi labo abenzanga lutho nabathi bona thina zazalwa sizala la eNazaretha akufanele bese bethatha isishuko sabo basithe ngaso amehlabo abafune ngoba umqalo wendlela wehle wezimhlabeni nje wayengekashiye izulu labo umqalo wendlela elihlambukile elingcwele elinokufudumala wasezulwini ezizweni eboleka ngakho umhlaba phela uyashisa umhlaba wonakele akekho umuntu ongathi ukhululekile emhlabeni ngaphandle komuntu ongazi nongaboni nongenako ukulunga lapha ukulunga akufunakali ngoba uLucifer wabaleka wezemhlabeni wafuna ukungcolisa umhlaba kodwa ushembe washiya izulu lakhe wezemhlabeni wayenzekile ukuthi azomqoqela thina ukuthi hey oyihlobeni ogogo wethu abantu bangcwaba nithi emzini babo kunezindleki akho zinto abayazona bazobuya bakhanda izindlu la emzimbeni yethu akekho umuntu la ohambayo ongayona indlu umphefumulo wakubo futhi ngolunye usuku lokuthi mina angihambi nabakithi mina angikholele ngolunye usuku bawudedele ukufuzo imoto basakuyekile ngoba bakhona egazini labo bakhona ebuchosheni bekhanda labo bakhona emkatsheni amathambako bageleza kuwe inqobo ukuthi awazi ukuthi bahleli nani egazini labo awazi ukuthi bahleli nomngcolo ungakanani lensizwa kamyeza uNkulunkulu seyivulile waveza igaba nezigaba zomndeni wakubo khona babeshaya amaqhosha ensango amade angangedolwa kadesha uchaza ukuthi mayethandaze ekhuthala ebacelela uNkulunkulu angayeki ukuthi inkosi nalabo ababebheka umthunzi wezinkulu bayekise ngoba ayike ezulwini leyo mayibonga inkosi manje-ke bantwana bakhe basezulwini fanele singayeki ukulalela izwi kaShembe uthi uShembe ngicela nilungise nilekelelane wakhiwe lo muzi usethi-ke manje sezoza la uthi ngicela ningiphelezele nanele inkulumo ade ikhuluma ngoba siya lapha esikhumbuzweni kwamashu siyogeza bonke abantu abafa ngengozi usho uNkulunkulu amazwi abo siyogeza abantu bonke abafa kabuhlungu uthi ngisho nabefundisi bakhona uthi ngicela umndeni wabo uphathe impahla ngoba nawo sobe sibageza sobe sibageza ngomhla ka-31 ngomhla ka-1 songenisa nabo umtete washo njalo baba amen songenisa nabo umtete wayesethi ngisazi ngomhla ka-3 sobe sikhuphuka nabo sekenani mayibonga inkosi wathi-ke umndeni wabo uphathe impahla yabo ngoba sobe sobageza into yafike yangibusa-ke mina yokuthi umndeni wabefundisi siyakwazi omunye wabo esihlala nawo khona izinto bozenzile kodwa uNkulunkulu ukalapha uthi baphathe phela nawo impahla ukuthi sibageze ngempela umndeni wabefundisi bakithi wawuyiphethe impahla ngosuku uNkulunkulu ayefike ngalo la sayethula la kuyogezwa oyise babo mayibonga inkosi kodwa umndeni yayisikwenzile ukugezwa kwabo ngani na ngoba kwakungabefundisi abakhelele ilizwe laseMaqadini lelizwe laseMaqadini kuney'dumbu ey'thindiliza eMaqadini nabakini besuke ezweni lakini babezofuna umsebenzi bafike babulawa ehostel izwe laseMaqadini le babulawa ekhoneni lalo muzi wakwamasha izwe lakini le bonke labantu bafela egcekeni elaliphethwe ngabefundisi ababili umfundisi uNtini umfundisi uCinisa babengelula ukuthi bageze bona bagezeke wena ekhaya emzini kayihlo makuphela umuntu egcekeni wena uma uyigeza ucabanga ukuthi ungagezeka kukhona umphefumulo umuntu wafela egcekeni ekhaya ungagezeka ngeke ugezeke ngaphambi kokuthi kususele umphefumulo womuntu
ishwe egcekeni kuhlanjulula igceke bese liqhubeka nokwenza imicimbi kule gceke izobe lo mcimbi isimukelele awukwazi ukuthi umenza imicimbi kunomuntu wapha egcekeni manje bona babephethe lelizwe egcwele idumbu zabantu abaqhamuka kade elizwe eNtshonalanga eMpumalanga babefika lelizwe bezofuna umsebenzi bafike babantu inkuzi bafike abanye baphendukela babe yizigila mkhulu babulawo umashu uyilokishi lokuqala elalopha olubi ngoba ngisho nabaphuma la beyofunda ikhali zakwelinizwe baqhamuka la kwamashu oJevadelo babesuka la kwamashu beyofunda ibha emazweni angaphandle uthi uNkulunkulu ke ngiyohlaza lawo bantu abadala amen uthi ke nophephakeza abefundisi kulelizwe iyaqala ngempela abantu sebephathwa yini manje badidwa yini asibayekele indaba yabo kodwa ngibacelise uNkulunkulu azabakhumbula nako kubalekile ukuthi thina-ke esibenenhlanhla yokukhula ngomqondo safike ekhaya lemphefumulo sizeleni lapha ekhaya lemphefumulo lapha ekhaya lemphefumulo asizile esontweni asizile ethempelini lakithi lo muzi yathi inkosi eKhenani sahamba nomshumayeli uSimamani wathi akona umuzi oseketho nabafana niyezwa sathi inkosi yamakhosi uba kwazi siyeze ibhuku elingaka leli bhuku elingaka sobe silifundela namhlanje kuzophuma izizwe ezindeni ezishakalombili eziphuma namhlanje ezinye sezaqedwa 3 years 2 years ezisaqedwa 4 years uNkulunkulu eyihlalise igawuni zobadibana kukhulu abantu kudedela ithixo ngoba bakhulu isakhulu abayizamo bezinyanga unzima ukuthethe badedela ikwa ngoba babekhonzwa bebakhulu bebawo uNkulunkulu ingakho kuthiwa mase uqalile ukuze lapha ekhaya lemphefumulo wathola amandla uqala uthetha amacala bakupha nenkomo zokumncenga uNkulunkulu ukuthi akabageze iso babalamule ngomlonda abahlawulela amacala ungaqhamazeli ungagijimi ulandele uNkulunkulu nje umthandazo usho ukuthi ngelandela ngemuva Zezulu ngoba khona abakhontiwe emandulo abathunjwa banamathisele emgedeni babeke emaweni abanye bazisa bona beyothwala ekhaya usophele 6 months ubangenisile ekhaya lemphefumulo uyakubana wazi akakhona munye phakathi owazi ukuthi uNkulunkulu baqoqenini sebekhona baphelele uNkulunkulu uqale nini ukhuphula insila bona njengoba begawini sekhona abantu abakade kakhulu abuza ukuthi uNkulunkulu nina viyo lawa manje ngani kulela nini bonke abantu bahlala ngezicawu zabo abafa behlisiwe uNkulunkulu babuthela kancane ababengathakathi bokuthela kancane uyabalamula babeke egawini thetha amacala khona la inkundleni shemba ibekile ekhaya lemphefumulo mayibonkosi manje masukhamazela wena ukhamazelela intwana zase-Afrika kunento ebuhlungu lethanda abantu abayikhonzile kakhulu nami ngiyikhonzile yenhlambuluko athi umjambo ukuthi sokwenza inhlambuluko ekhaya uyawazi umnyombo enhlambuluko usukaphi ake ngibuze umbuzo kulabo abantu abayinqwaba ababuthelele lapha ekuthiwa bahamba bezilile begqoka inzila umugijima ekhaya ohlala imbuzi uthi senza inhlambuluko ngoba zizwile ukuthi ukhokho waxabana nokhokho omncane bebanga inkomo uyawazi impeli ukuthi yadalwa yini azona inkomo babeyibamba uyayazi intuthu eyadala ukuthi batshontshelane inkomo noma banga inkomo uma leza kwazi hlela egumbini lesihoko leza kwazi ekhapha umoya omubi lizothumela egcekeni zithawu lesingane ziyakusa lapha ziyahlabelana zodwa zenzelana imicimbi zodwa akesithumela umoya wegqabano awufuthe uzongena egcekeni nina nibukele umbhalo libuka phambi kwenu ukuthi umkhulu uqabele umkhulu omncane kanti hayi ubecabele umoya wokudunga nje idungamuze futhwe ilabo abantu abahlele esihobweni abahlele ehluphekeni bawuthumela egcekeni uyawazi umongo wokuthi lenhlambuluko isukaphi labo abantu abahamba beyabathakathi baqala bethi balapho bagcina sebebulalana bodwa bomndeni wakithi nowakini mabethumela iqhubu futhi likhaphulo lifake egcekeni nilukane nodwa ligcine senithakathana kanini gcine sekufa abantu uhamba isizukulwane esiyithile njengani hayi sesibona ushembe nje sesokwenza inhlambuluko ekhaya kuhlatshwe inkabe eyinonini neyimbuzi ukhiwe nganene ubuye nganene ukhiwe nganene eswini khona indaba kakhokho
abaxabanayo phela indaba vele iqala lapho igcina lapho hayi sizwile ukhokho baxabana kanti ayikho indaba khokho mhlawumbe ayikho ukhokho wezizukulwane seshumi ukhokho wezizukulwane mhlawumbe samashumi ayisihlanu la kwaqala khona intuthu yokonakala kwezinto nina nikhanganene nithi niqede inhlamuko benigwazana embulalana sendabuthwa ngoba vele phela le nhlamuko egcineni lokuthiwa akubuyisi ijini angisho la kuthiwa yathekuzela bayibona le wathekuzela ingwe ushuthi uqole khona impela usho abantu bezodaba utshwala awubona bona nje alivumi impela le nhlamuko ikhona impela usho umuntu oyisiminzi athasheshisa phela ngaphakathi siyohlala ijini kanti ufuna ukubona isijini sekukhangile itulo ithongo noma idlula lakhanda bakabadaba nje sowenza amaphaphana babulala nebodwa futhi munye kuphela umuntu owazi umnyongo wehlambuluko unyazi asithume yena njengoba kukhona ey'mbuzini kukhona imbuzi yokuqala ushemba akhuluma ngayo yokuthi ngithumeni bantu bami ngizongena mina emalibeni oyihlo noyihlo omkhulu beni nokhokho beni ney'hlobo zenu zegazi nezinyama nezomphefumulo ngizongena mina ngwazungeza wonke amathuna amabhumbo ngibabuthe ekufeni abathwethulile abadingiswa iy'ngane zaphuma zachitha zalahla ngizoyithutha mina ngizoyithwala namhlala kubani ngize nazo ngizoyibeka esigcaweni ilapho kuzovela khona umnyombo wezinto ushembe bahlalisa phansi baqulisa amacala abaphumulo uNkulunkulu bavele kithi uvele umnyombo wezinto hayi ugijima ninohlala ngaphandle lapha ekhaya nemazaleni ithi nolena nokwezihlambuluko le nhlambuluko enyenzayo nize nazi ukuthiwa le nhlambuluko le aniqali into evezi khona ekhaya enzima kodwa ayiphelele nhlambuluko mhlawumbe nabeshuma benze esizukulweni esizinhlambuluko kodwa ayiphelele idalwa yini ingoba impande nomsuka wenhlambuluko akekho umuntu owaziyo ushembe phela waziyo uthwada lapho yiphi lento yaqhamuka emndenini umzekeliso lengiwutshotshayo ngubeka phezu kwetafula loshembe ngandlala itafula lezithanza ngandlala izangazi bathi twani itafula lezithanzakho ngandlala kanjani ushembe uveza ukuthi obangena egcekeni njengoba ekhanda ikhala emphefumulo uzondlala ukuthi bukani bantabami ezinye zezinto ezimhluphayo emhlabeni azona ezomakhelwane omakhelwane baze basithakathele ubani ovulisano ukuthi uthakatheke ubani ovulisano ngoba ushembe ubekile ukuthi insika zendlu yakho mayidumisa uJehova neminyango yendlu yakho ayidumisa uJehova uma insika zendlu yakho idumisa uJehova ukhona yena ungangena angikadleke ngife akulunga uma insika zendlu yakho idumisa uJehova zobe beza uJehova inkosi nasi isitha sobhuqa ingane ngisho noma bethu sekwenzile egcekeni kodwa awuzakazi ukuqeda akazi ukugojela ngoba insika zendlu yakho idumisa uJehova neminyango yendlu yakho idumisa uJehova ibiphi insika zendlu yakho idumisa uJehova neminyango yendlu yakho idumisa uJehova yilo mjodo lengakhe ngase ngifaka istika sikababa esidumisa uJehova azona insika lezi khuluma kakhulu ngalezi insika ushembe ukhuluma ngethongo lakho mayibongozi insika zendlu yakho obani insika zendlu yakho ithongo lakho bakayihlo izona insika zakho lezo leminyango yendlu yakho ithongo lakho malume wakho lezo phela umuzi wakhiwa ngemoya emibili abakho ka-Adamu nabakho ka-Eva ingakho wethu umuzi wakhiwa umuzi ngoba usho ngomfana wasekuthini usuke segcacele bese kuthi wavuka umuzi wasekuthini amadoda awasayazi lokwazi amasubsidi umuzi ngabe amele ukugcona inkala umuzi wakhiwa ngoba umfana wasekuthini esegcacele bese kuthi wavuka umuzi wasekuthini ihlangana imoya emibili ngokusemthethweni yakanana wavuka umuzi akushiyo ngoba wakha isubsidi cishe ifana nephansi kaNkulunkulu bese kuthi wakha umuzi ungaganili wakhilawo ilawo lakho lezigcwala iy'ntombi ile mndeni omibili uthi ke ushembe le mndeni omibili ayidumisa uJehova awukwazi ukwakha umnyango insika ingekho fanele kube khona insika kuqala insika oyihlo omkhulu bakho isibongo sikayihlo asibe khona bese uvala-ke umnyango uvalwa ngoba unamathisela la ensikeni mayibonke nkosi lelo thonga limdumisa
Jehova manje ngamdumisi elakumalumam lidloqa nofezela uzophazamisela elakubayisho lenza lento likhulunywa lompoyi uzophazamisela empilweni ushekhu zakhe likhala emphefumulo azogeza leyo mphefumulo lezi insika zimdumisa uNkulunkulu ngokungananasi uma okhokho bakho ubagijimisa kwasaNkulunkulu babuza umbuzo wonke uyayena umuntu uNkulunkulu ophethilwane imkhovu lemincu nempundu uyayena uNkulunkulu uyayena umuntu onjalo uNkulunkulu angithi samba nabo bashumayela abamisana ukuthi akaliphethe itasi nangiliphethe akakumshumayela masiphethe isikwabo mhlambe sekuyingwevu nje indala ezabona ngekhathi zamakhosi aphambili waphatha isihlabelelo nje neBhayibheli phela konweni nombantu wawo nayi inhlayisuthi namhlanje siphethe ikwabo ezinye inkulu ngathi uyabona ukuthi uyahamba nenkosi malanga uhamba nenkosi malanga yenyanga yahamba yona impela yona angene nasethempelini ubona ukuthi langahlala umuntu lahle khona isikwabo athi wanaso thina ke siphathe incane babesa practice okube siphathe kwami incane sonke lesibhekile yini uPaulo bavukile ethubeni bavuka nekwama zabo siyanaze esontweni phela ukuthi thina siphethe lithi siphethe ihlabelelo namaselula kodwa iwona bathi mntanami mina indoda engaphuma ekhaya njengenina ihamba ngaphethe itasi la imatasi kwakhona otikoloshe ababemabe bakhiphe bhodlela ngiyaphuma manje ngifuna ngifika emhlabeni emhlanganeni mangikhuluma wonke amadodazela laleli izwi lami babethi inkolo kubo asibayekiseni-ke leyo nkolo enjalo babengaphume ekhaya engazange aye endlini yakhe ayovusa iy'lwane zakhe athi sengiyahamba ngiphelezeleni ngiqinisile ngathi ngiyakhomika leyo ngikhuluma iqiniso ukuthi siyanabo uNkulunkulu ake siqonde kancane wawubona noshebhekele nesikwamele eparadise kwiphathe imbono wakho nesihlabelelo noma ngezethu amakhosi azafika sibheke la kodwa yinto eyiphethokele angisho kuhle ngoba uqoqa yonke kodwa ziba asibhekeni namhlanje kuvuka amabutha emizimbi emandulo avukile lapho ukwenza uNkulunkulu angijabona namhlanje faka impapho zingaphezu kwekhanda umuntu wona amakhanda amabili umbona ethempelini baze ethempelini asakwazi ukuhlala sondelana manje usukuvike umthetho manje efaka isiququko esingaka ezoqopha omunye usifaka nje sesanqundeka sekusele inaliti zalo asifaki uvuka amabutho akhonza uNkulunkulu lamabutho akathulwanga inkonzo afake emqubeni ayisetshela ukuthi impelini siyanawe esontweni sekusele kangaka uthi singene nemkhonto esontweni soqala singene nayo ibazwe kahle ngokhulu ngoba abathuliwe umntwana ngiqinisile amen unyazo ukukhuluma le ndaba amen noma singabaleka sibe lapha kude kodwa ushegumisile umpulu ubekile nawo umpulu abantu babo la entokeza khona yazi khona into efika abantu bafuna ukukhathalisa umuzi wasezulu ofuna ukukhathalisa izulu nompula ehleli besezulwini amen la isempuleni amen isesibhedlela futhi amen semphefumulo amen esibhedlela kunemgomo nezimiso ukubona nawe lapha kokukhetwa ama-conditions, rules and conditions, nabazi abafundi imiyalo nemithetho yakhona nakhona kunemiyalo nalapha ekhaya emphefumulo kuyelinye lamagumba asezulwini ushemba alibekileyo ethempelini nange ngiyawazi umsebenzi enikezwe wona ethempelini nange nawe nelangakithi igumbi leyo kaNkulunkulu ukuthi nawe umsebenzi ozobe wenziwa la kulo muzi nakulo muzi wasekhaya emphefumulo muzi ukusola ukuthi bayifakeleni ifonyo
kungeke lento iCovid sibhekile ngiyalinganisa ngefoni ngizama ukuchaza ukuthi esibhedlela ikingetani inamagumbi kuthiwa intensive care emergency labor hold kunemgomo yakhona la khona ekuthiwa udokotela akanazi isikhathi kusekanjeni noma ngeke wavela umuntu esephuthunyiswa nje ushiya phansi ithi azosebenza imgomo yakhona kodwa imgomo yakhona mayisebenza udokotela abafake ngaphansi ngokumbozeka imgomo yakhona nalapha bekhale musana ukusola izinto kumazulu ethetha lombuzo musana ukuqhathanisa izulu nasemfuleni isemfuleni akunemsebenzi yakho umsheba Israel nawe udinge ukuthi udlule khona uzoyenza musale ufuna ukuqhathanisa ushembe kodwa lo muzi nawe uyadingeka mntwana waseAfrika mayibongozi okabani ukuthi lodadewethu uqeda uthi omunye wabo wayilengisa umuntu mayilengizile ukuze ushembe ukhona umuntu ongathuma umuntu oyilengizile na awukhona uzothatha ibuzi umthunde ngayo umqaqita lesi sihlahla siyaphefumula sewusidolisile wasenza umbulala siyamdumisa ushembe nazo isihlahla amen ayikho into engamdumisa ushembe uyafuna ukubona umsebenzi lesi sihlahla sihlale esisincane wasibona simdumisa ngani siyaminga seshe uSinkosi ngempande zami ngiyawenza umsebenzi ongidalele wona amen siyaphefumula isihlahla sidumisa uNkulunkulu uma usuzothatha umuntu umphakele lapha ehlahleni usuzungezile isihlahla sizombopha lo muntu ngeke sezimdedele ngizohlaba inkulungwane zezimbuzi ngeke sezimdedele ushembe kuphela wazi ukukhuluma nesihlahla athi ngikhululele umuntu umbuzo ushembe ukuthi yini edalwe umuntu akhuphukayo iphakele ehlahleni ubani lo omzongedwe ngene kuthi acabanga ukuthi ayiphakele ehlahleni ubani ozomazi ushembe unyazwe izulu mayibongozi nalo muntu ofike emgwaqeni othi ngiyomlanda emgwaqeni ayofike emgwaqeni zelazi isiko lakithi thina eNazaretha sibeke ihlahla woza sibanibani sakanda susekhaya uyabuza lo mkhaphezele emgwaqeni ukuthi mina ngangana kwabo ingani bethi ngiyakhuluma ngalo mfana amphoshele emotweni akaqhufuzwe imoto lo mkhapheli naye wakhashela abangaphambili nalapho abangaphambili bakhashela abasendulo ushembe wesekhaya impempulo abantu abami niyazama abantu abami nenza yonke into ngiyabona niyenza kodwa manje ngileswini kusukiphi banganani abantu umzana ngathi besukuna athi nasekhathele uhlaba kade mkhambi bawayehlaba kodwa ningayiphi ushembe wesekhisa ikhaya impempulo wathi mina ngizokulandela impande amen abafana bajakobo wakhuluma nabo basebeshicilela phansi ngijobe euniversity ngifundele umshumayeli kababa nomhla isuke egijimana jobe euniversity umgodi lapho ekhaya emphefumulo ngalezo incwadi ngoba izona uNkulunkulu uma singakadluli la kancane mfana uma singakadluli la sizosiza ngani ufunda incwadi zokuhlala sibhekana nani ubona ngamehlo majiya uqalile bese nomshaya amahloni bheke phansi umqabela ahlale phansi sibukane so ukwana kuzosiza ngani ukwana asikhumbuzisa sitshela lenkomo akuyona ethu thina siphilayo amen lenkomo akuyona thina ethu siphilayo amen nezo makobeni eyabazali bethu eyasezulwini ingakho kuthiwa uma ugqoka umNazaretha uhamba uyaphuzela ngawo nje ngoba owasezulwini kodwa iuniform ijoyini yasesheshini yakuphi ungena njona nayo itoilet umNazaretha ungena nayo itoilet umNazaretha umuntu wasezulwini umNazaretha wasezulwini inkolo yasezulwini ngeke kuthiwa umNazaretha wasezulwini bese kuthiwa inkolo yasemhlabeni inkolo yasemhlabeni ilezi zethu siphuma kuzona lenkolo yasezulwini ihlisele emhlabeni ngoba abafika abantu ezulwini isho dala inkosi langa ngangizona sekunyanga izulu ithi kwaluleka nda icikela ingwevu nensasa zamadoda phezulu intaba endala inhlangazo endala ithi inkosi yayintshela nina nangafuna ukulalela
nina madoda namhlanje nibika usizi ngalo kini nithi Nkosi kade ngibikile ngesonto edlule Nkosi kade ngibikile nani emasangweni lalele ngani inkonzo ungahleli phela 10 years uhlele kale mphefumulo kodwa awazi lutho lokuhlele esangweni uxoxinga bangumsindo mapolisa lapha ligcine senizikhobo lapho uxoxinga bazeni nathi thina esisebenzayo la ngaphakathi asimuso ukuphazamisa abantu umuntu mthetho bekanhlala kahle kuphela nje ungathola ukuxoxa naye uyamphazamisa lo muntu ngekazezwe into ayithulile umndeni wabo ngekazezwe ngifundele kwakhe khumbula izizukulwane ushemba esikhumbula izizukulwane zethu uma khona ngezizukulwane ushiwo imndeni okhokho bethu nezizukulwane zabo mhlawumbe ngaze kufika ezizukulwane sekhulu ukhokho wezizukulwane sekhulu khumbulani izizukulwane akushiwo ukuthi khumbula isizukulwane sona khumbulani izizukulwane ake ubuze ezizukulwaneni zaphambili ushemba esibuze ezizukulwane zaphambili uqinise kodwa umuntu ushembe kulezo izizukulwane zaphambili uqinise kuzo ufunisise nakulezo izizukulwane eziphambili koyise balo uqala ukuthi hambe uyobheka koyise ungagcina lezo zizukulwane ngoba thina singabayizolo labo konke sibafunga esibenzele imicimbi inganza izolo lezi kasazivuthi abazi ukuthi lokukhufa ongale egcekeni wasuka kule nhlambuluko engapheli elokuyenziwa ibona nabo bayenza abathi suka ngumnyobo wayo ngoba izinsuku zethu emhlabeni ziyisithunzi abahambile badla ithunzi labo nabafike bathi saphinde sabafaka ethuneni sabagqiwa saflathela bavele bathi sebashiya njalo badla ethuneni emlonyeni wethu nabayanga ndawo ithuna ligcwele phama igcwele bangaphambi kwabo nabangaphambi kwabo nabangaphambi lojike ekhoneni loshona ekhoneni loshona bonke mhlambe umuntu oqala waphambuka ukhokho wesizukulwane samashumi amahlanu uyena waphambi kwendleleni hle neyilwane lehle khona ninzani kahle phela nisendela nonke imithambo yakho anindawo uthi ushembe indlela ekhaya idlule ethuneni thina sinabayizona sazilu bona uthi ushembe mawubuza koyise babo bona bayakufundisa yini bayakutshela ufunde kahle abayakufundisa yini ukubuza kokhokho bakho babezizukulwane zangaphambili abakufundisa yini lokukhulu emibili egcekeni qhamngaphi bakutshela bawakhipha amazwi enhlizweni zabo amaceba ahluma kungekho xhaphozini na wena ungafuna ukukhuluma ngezingane ezingazi lutho engabe uyofuna impande yakho ikuphi ozokuthola labo bantu ngoba fanele uyofuna impande incema ingamila lapho engekho amanzi na wena ungabamba lokukholwa kwaseNazaretha uhamba wedwa na yabonga ngapamba ngathi kanti kwethini manje mina kuba ukhokho wami wahamba nomqalo wendlela izinto zama kahle yena engazange nahletha yofuna izizukulwane zaphambili ezona ngaphambi umqalo wendlela ehleze emhlabeni umqalo wendlela wehle ngobizwe selingcolile selonakele wayeseqhathi ngizoyilungisela ngoba omubi washawa ezweni nobale kwezemhlabeni wafika wadestroy umhlaba obona ushembe ukuthi asimuze phezulu izisho njalo inkosi la ithi mina ngimkhonzile uNkulunkulu ohlala ezulwini mina ngikhonza uNkulunkulu ohamba ngenyanga emhlabeni mayibonkosi uthi mina ngikhonza uNkulunkulu kaGogo ngikhonza uNkulunkulu kaBaba uthi ngikhonza ushembe mina ohamba emhlabeni ngenyawo ngoba la uNkulunkulu akangizwa ohlala ezulwini noNkulunkulu kawehla ngoba wabona umubi ushaya ezulwini kwezemhlabeni uyazenzela ngephakathi kwethu uyasiduma usenzisa imkhuba ayinqeni indoda ukuthi ikhiphe inkomo zeziwu-11 isinelwe intombi kanti egcineni ilandela ukuthi ifuna ukuthwala ngayo ayibulala thatha iy'cubu zayo ezimithi umomubi nje uyasibukabuka namhlanje lokufa kukhona nje eNazaretheni kuney'nsizwa ney'bukekayo ezinhle kanti ithwele yini umhobholo ufuna ukuba iNazaretha eqavile ufumuza ufuna ukufana naleya ndoda ngoba mhlawumbe leyo ndoda yasebenza kanzima nokuyibona ihamba nemoto ephakeme bese ufuna wena ukufana nayo ngeke ufana ngoba yasebenza kanzima ukuze ithulise uzelele wena awuzange usebenza uzofuna ingcebo esheshayo bese ivuka lezi nkatha zakhe zihliziyo yona uyahala asibanikeze lezi kwabo bakuthi fungazo
ucela ngesekhona ungayifuni ingcebo esheshayo ithi inkosi inyanga yezulu okhokho benu inkosi yamtshela emandulo yathi yini inkosi la bantu bami nozobika njalo nithi umkhulu wafele eGoli wagqitshwa umkhulu ingane yamashayiswa imoto eGoli uthi ngimtshele ngithi lethanda imbuzi ngimqoqele mina izulwane ngaphambili ngobe yize idala ukuthi abantu bafe kanje babenza ukuhlola abantu wahlangana namakhaya bahlelo bathi akusefuna ukudla imbuzi zini behlele uNkulunkulu ilanga lokho kanti uya ushebe phela thungedle kunodlelo elide ubenza behlele emadokodweni behleba omajiya ngoba nake lezi elalelekayo ubhizi uhlanganisa abantu umphetho le nabale bekhale phefumulo njengoba likhale lisizwa ngempela ayikho konke le babehleba kanjalo lento ibona yenzeka ngempela ungakhathazi ukhondolo lo olenzeka abantu bethu uNkulunkulu ngiyike mina ngumuntu mina ngandaba umuntu mangihleba ngoba ngiyazi ukuthi ulwele noNkulunkulu mina akona okwamajiya lokubona amajiya ngizena amacala mina ngizakuthula amacala kamajiya lawo bantu bami ngisala nawo bantu lababa nawo bantu baba ukhakha amacala ngisancenga ngoba ngisebenza la ngincela bona mayonkosi bakhumbule shebe njengoba ihlabele sisho sithi ihlabele kodwa ngikhumbule sizokhumbula bona sizobancengela uNkulunkulu wasehleni mamanazarena inkosi la ngamayithi into ekhala njalo nithi ingane zenu ziyafa ingane zenu zingelomoya womngoma nomnyama lethani imbuzi thina boshebe sohamba nazo singene emathuleni siyofuna abantu abaqala leyo mpethu enjalo baphuma bathi amen ngoba bethu bathi amen bahlangana emadokotela kwafika onobhala neyihlalo nothreja bahlala phansi bahlanganisa bathi uyabheka usefuna ukudla imbuzi zethu wabababushebe okwazi ukuhogela into engale emgodini ehlala njengoba ikhuluma inkosi ithi ngakhuluma ukuthi umnyazi wezulu ngiyakhuluma umnyameni kodwa inkinga anikwazi ukuxoxa umnyameni kufanele khanye phela bese ngibonakala unaba sebehlangene ngamakhaya uzini uthena ngithuma ngifuna ngithi ngifuna ukudla imbuzi yekani ningabenza iletha bathi amen kunjani namhlanje wathi kodwa ngiyadabuka ngoba okhokho benu sengabadedela bazoyikhulumela bathi amen bathi ngithi amen ngizokwenza ngani masebefikile bathi amen kwaphela kanjalo bethu uNkulunkulu ayikazi ngezwe lo ndaba ayisuphela lento mpomfele lokukhuluma manje njengoba ukuthi nje nabakhulu nabancane akusifundisike sifike khuluma njalo umfundisi badlala basichazeli ukuthi washo kanjani asizileke thina uzonakala abantu abanjalo senza umsebenzi wonyazi wezulu asume wona mayibonkosi ikhulumile naye inkosi unyazi wezulu kanti ngithele imbuzi ekhudala bese lo ningibuka athi nazi imbuzi imbuzi njengoba akawathetha amacala ngembuzi nangenkomo nangenkomo ephakeme ushebe ulithetha icala ngenhliziyo yakhe ephelele naba ngenalutho la ekhaya emphefumulo bezosebesuka bethi ngabe ngasebenza la ekhaya emphefumulo kodwa ngabona inkumbi zezizukulwane zakithi ushebe seyigeziwe la ekhaya emphefumulo mayibonkosi inkomo nembuzi iyisiko lasezulwini bantwana base-Afrika ukuthi uNkulunkulu mawuza kuye uyamnxusa umnxusa ngenhliziyo yakhe ephelele inkomo nembuzi
ayiphume enhlizweni yomuntu wase-Afrika igugulayo iyifakelo zonkulunkulu le inkomo nembuzi into ehlala enhlizweni yomnumzane nonkosikazi wecele imali lezi inkomo zephakethe mangaze ngithi imali akuyipole sibajidele emkhosheni lapha noma qhamuka umuntu athethana ngoleta bajidele emkhosheni hayi ngashiya inkosi ngaphumeli awulahlanya akabheka uthi washiya uNkulunkulu inkosi ngavali hamba shone nethembe lakhe ngojabolete ngobani kunegugu lami isithando sami imali senhlizweni yomuntu ingakho uNkulunkulu kwesivumelo sengingakhipha lezi inkomo zephakethe nikele ngazo ngoba inhliziyo zihle lapha ngoleta lapho nabona imali isithando sethu kodwa ke wona inhloso kaNkulunkulu utakunikele yona lezo zinto isiko lasezulwini elisuke lizingela inhliziyo yomuntu bayibonga inkosi yakhuluma njalo inkosi yamaNazaretha naye leyo nto njengoba baba bethu namakhosi siyacela mayiphula ngomqondo lawo makhosi aphula akayivukuze leyo nto iyohlanjuluka kaNkulunkulu ngoba leso sibazi sibile ukuthi wathi uNkulunkulu wathi ufuna ukudla imbuzi zawo wazozizana uNkulunkulu ushemba ngafika dala imbuzi nenkomo bese uyathuka futhi ngani phela inkomo nembuzi idalwe ushemba ushemba uba unyazi wezulu yena dala inkomo nembuzi wadala zonke ilwane emhlabeni phoma namhlanje ufuna ukudla imbuzi abantu ezabangani bani wadala lo ubani wangitshela lokho ushemba ehlafuna bantwana bakhe basezulwini njengoba sisuke lapha ekhaya emphefumulo ngicela ukumangalela igama lilodwa okunye sokudlulisa emini uNkulunkulu esivumela sigcine sikhuluma ngenhlambuluko ukuthi abantu abaningi balinyazwa yiloko linda umntwana wase-Afrika ushemba akulungisele ushembe lokho ezibahlalisa esigawini lapha uzobelanda labo bantu abayipethu okudala umsindo noma kunengxokozelo ekhaya lokuthophela inhlambuluko ushembe uyena wazi ngenhlambuluko wena uyazi inhlambuluko ngalo majiya bagcinisele tubize mina yanhlula inhlambuluko ekhaya ngobiza mina afukani kubekele inkamba lapha fake yonke into abesebeki ilwane zakhe ilwane zakhe uyishanga remote uzokupolisa nje inyangane ezimbalwa uthuleke egcekeni emva kwalokhu ufuze khona bese kuya bezekini awu manje siqale phansi abengane ezangakahle lapho inkomo akuselekilwane lenta ihlukile ukuthi uthuzula manje yazobethela umuzi ngoba kunelwane egcekeni usuzwile ngosimamani ehlolela akakwazi usimamani ukhipilwane athamba kwemanje umngani wami vele uyangithuphazela phela usimamani akukahlole ngapha abezidakwazi ukwenza hambe emajini umanje abekagazi imali engaka abesethi ngizozoqinisela umuzi afike umajia afike lezilwane ezifakiwe afika abele idlula lezilwane ilone presidential zashaya ilone ibhuwe iziphethe zonke ilwane akekho umuntu ongasho ukuthi uyingcwele ohlula insizwe mase qhamukela bonke kushona phansi uzofikana nengcwele zeyilwane zifike icindezele nje ndolawula ithina manje ningamhluphi umuntu isidumbu yathi umye kancane awushaya umoya ekhaya mhlawumbe uze qhamukele nesikolo khona semontaya xa usebenzisa imajini ahlala inyanga zizinto yakhe umane ngibekunkodi athi hayi wena usiyaganga wena inkomo zakuyenza akekho umuntu ongakhipha ilwane amanga ushembe kuphela okwazi ushaya ilwane ngoba ihlala ngisemkhathini akekho umuntu omhlaba ngoba lo muntu omhlaba uzohlanganisa yona lento kwakho ngazi ilwane uzohlanganisa yona lento yakho ngazi ilwane ahlanganisa ney'gqomo lezi ayihlanganisa yazi khona ilwane khona iy'hlahla ezadala umbelunqanga engafani ney'tipha abantu noma zingene egazini lomuntu ey'daliwe umbelunqanga amazwi khona amazwi la anazo lezo y'lwane lezo y'hlahla ey'ndala kodwa noma uyithiphi lezi zinyakazo njengabantu zenze yonke into njengabantu ezingathini ososayensi ney'hlakani zasemhlabeni zihamba zizofika kwezilwane zibuye zihlala bese kuqanjwa uma kuthiwa yikhambi lezi cha yilwane lezi engafanele zingene emzimbeni womuntu noma emzini womuntu khona iy'hlahla engafanele ingene emzini womuntu babesenayo inhlonipho abasendulo bethi angikwazi ukumela ney'nkomo zami zindlu kakhulu engene ekhaya ayishiye ehlathini mayefa uyangelo hlathi uhambe uguleke bese kuthiwa hayi ngusuthisa impepho cha uphuma ngoyishisela ehlathini yini impepho oyishisela ehlathini cha ubizwa abanumzane
balapha ekhaya babehlala beyikhwama zabo ehlathini kulunge mawulapha ehlathini kanti lapho bebekho khona izikhwama zabo nemkhuba ababenzela khona ngicela ukudlulisa lokhu engicela ukuthi kokheleke izizwe zabantu bonke oqala ukufika ngiyacela kodwa abathunga umndeni umuntu othunga umndeni ozokuzwa lokho umuntu othunga umndeni lapha ekhaya inqondo yakhe yaqaqeka eze kodwa izele nje ngoba ethi uzohlola noma angeze ngizesontweni ngeke akuzwe lokukhuluma futhi kwamanje asekho ebhumeni ngomsebenzi nokuqhathanisa isikhathi sethempeli lakubo nesala kwaphuma ehlizwa kuhlenga abantu usecasukile manje akathunganga nomndeni lo muntu ngeke simsize ngalutho ayikho nanto esoyenza lo muzi uyihodi lo muzi wasezulwini osebenza lo msebenzi ngeke uzushintshe futhi lo msebenzi wohlezi nje ufika futhi nje Musa ukuza monenhliziyo encane ekhaya ephefumulo ngoba uzoqala ubalula ikhathi ungayibalula ikhathi ngoba abantu bakini abazange bayibalula ikhathi zakho kodwa abanye bababalulele ikhathi bababulala bahleli nabo epheli wena babulalanga bebekile ukhule ushada usuku namhlanje ufike ekhaya ephefumulo uqala bese bethi umuntu uzibalibala indaba le sezokhuluma nada sikhuluma ngokuthanda kwethu awazi asazi nani kwenzakalani ushembe sicelake kakhulu mhlambe abakini abathe ankosi awufaka ukuthi abaleli umfana alimemeze khona zozona umntwana wethu nazi isilo sethu mayibonke nkosi akukho kwethu akukho ngathiwa uvela kithi esiwenzayo thina lesikhuluma sicela kuyena umnikazi womuzi owakha lo muzi unyazi wezulu mayibonke nkosi kunike ngakuba ugezwa abantu asazi bagezwa abantu nokuthi baqokana nomshembe asikwazi asifuni ukwazi asinanga amehlo ukubona nendlela yokuzwa yikho asiyifuni ngiyafana nami ngemakwenzelwa ngivule imfihlakalo ngaphupha ngiyafana nami mawuvuka ukhohlwa nami ngiyakhohlwa makuthuke kukhululekile njalo uqondela ukhumbulekile angisho ukuthi abantu abaphilayo ukuthi bavuka badakiwe ngeke ufane nami ungafuni ufana nami futhi ungalindi ukuthi uzophupha lalela nami ekhaya usuthi ngeke uzolalela lokho ngikhuluma nomfowethu mina sengithathile ngiyafana nani babe khona babebhema uqotha lesake ngabona angibhemini ngangibhenyiswa yini sasibiza wonke amagama lawo sidle nangegudu uthi inufi bese sohle ubani ababebhema ngami njengawo uphuza utshwala usuzowaphetha imbiza baphuza ngawo utshwala nawe ozonokhohlakala iNazaretha baphethuka ngawo umkhunkulu bawenza umkhunkulu ngoba bekhunkulu ethuneni imbuzi yokuqala ushemba ibalulayo ethina yonke umuntu okhona nje kulomuzi njengamanje amandla amanye khona kodwa imbuzi ukuthumshelo shembe sicela usibutele izizulwane epheni mayibonke nkosi shembe sicela usibutele izizulwane epheni mayibonke nkosi ushemba kutha bonke ukufa kwabo kungaziwe ezulwini abalandi lapho bethundwe khona beboshwe khona bethwethulwe khona ingane zaphuma zachitha zalahla zaphushula zenibitelezi zenziwa amakhubalo zenziwa abalozi khona leli ethandwa amaNazaretha nami ngiyayithanda lokuthi hawu uphungose ufulahlole ngabalozi labantu tsho kanti mhlawumbe umakoti wakho ngengane kwethethini onalezo yilwane ingane impunge yengane leyo zaphuma zachitha zalahla laphushula yizo lezo ekwenziwa ngazo abalozi sezizakhulu ezinye zamakhehla zizalwazi ezenziwa ngazinto lezokuba izinto emandulo khulile namhlanje ziyadondolozela zibonakala unyazo eyilande lapho emkhuleni ezanazo ifaka amanapeni zigobile ngoba bewisa amazolo noNkulunkulu hawo usekudinga kumini saba amazolo ubona lamazolo ayithamsana kuwo ngiyaqala ukuyageza mayibonkosi thina amazolo ayizitha ngoba imizimba yethu ayisakwazi ukumelana nabo ukukhula kwabo ethuneni bavuka bakuthande kithi sengathi ushemba ngasiphi isibindi bantwana base-Afrika mayibonkosi nokukhalipha nokukhula ngomqondo sifase iy'nkalo zethu ngoba ngathuni umuntu eyivaka lapha ekhaya
wajeka ngibona ngishumela ngakini ngibona emphakeni uzozobeka ngakufundisa ngibona cha uma uyindoda yabelizwe uyintokazi yabelizwe unkosikazi wabelizwe musukhonza umuntu untakhonza noma ngikhuluma nje ngathi ngamkhonza manje umkhonza manje akhonza umuntu lelibani uyahlonishwa nje umuntu ngomncane ngomdala kodwa maye ngayihloniphi phambi kwakho ungamhloniphi ungayo ngalokumlandela akayihloniphi phela abantu abaningi abangayihloniphi babonana ngombala abalwa noNkulunkulu unyazi wezulu lo muntu asikithi uzothi umhloniphi hayi nami ngiyahlonipha phela kodwa umhloniphi umuntu ndaba kodwa nonyazi imbabisa abantu abala nonyazi babonana ngombala baphamana nomthetho wakhe umhloniphi phela lo phamana nomthetho unyazi ingani uNkulunkulu nje unyazi hayi noma singathi ubaphumela ngoba babengazi emhlabeni bemphila manje sebeswela ingane ezobavumela mhlawumbe nje ukubavumela nje baphile ethuneni bese phela lesimo siphethe yena indaba yokubalisa uyanetha awunayo le ndaba uthi uneyo amen iphethwe isinga samadolo nje nekhanda nayo inkingi awufuni ukuvumela abazali bakho la eparadise isivumo sebandla siphilisa amathuna kithi nawakini ngoba masena umntomo ukuyivumela sebephuma ngawo unganibona abakhaphe uzofike lapha ekhaya amen balalelele ngoba bona balalelanga besaphila amen babejafile bona bakovala bemanazareth bangalizwi izwi laNkulunkulu abekho thatha umphefumulo wakho ubeke phansi nenhliziyo yakho bayidobadoba nenyama uNkulunkulu ayishonisele nangomuntu ofunwa-ke abangaphesheya kwethuna ukuze bamthume ingane eyivaka nenenhliziyo encane ayithunywa musa ukuba yivaka mntwana singafrika musa uthetha uthi ibale uyancema uNkulunkulu uNkulunkulu siyamcela uma sifike emakhaya silethula lolu daba uNkulunkulu angene inhliziyo zabantu wena mayonkosi kodwa uyabatshela oqala umndeni wakwenu wena uzazi ukuthi umndeni wakwenu wona muphi mhlawumbe wakunyulume owaki mhlawumbe wakastefani lolo thongo eliphethe impilo yakho umndeni wakho lo phela bakhona abantu abaphethe ukastefani ongeke uvezana ajombe nje fanele baphume ngendlela enenhlanzeko ngoba wakukhulisa lo wakho wadela ingane zakhe izethunini angayinakile angazazi zakubo wakhulisa wena wanikeza wena isithebe ziyakhala ithunisi lesathebe edliwe nomfana wamajiya olahle uyise ngabe edliwa yithi ubaba ugaphe uthando likamama lozala umfana wamajiya wayesethi ngithatha konke nengane yakho mase uhamba lapha ekhaya ungalibongi leli khehla elakukhulisa banikeze ijini odliwa wena bazokulandela abantu abahleli esigodini sosizi bathi umuzi wakalo wethu wena wadisebe zethu ngiyabona umuntu uthi golilwane kakuzonilwane ilaba abantu wadisebe zabo uhlala lapha Stefani phuma ngwesilo elihlambukile mayibonkosi shebe nokuzomesho nje manje mayisebuzisa mhlawumbe siyabuzisa nje manje athi uNkulunkulu sicela uNkulunkulu asenze senze okuhle babenze okuhle kithi ushunyazi lothi ngokuthi nasho nawo lenyanga izwesho nawo lelanga lokhanya nasho nawo nomqalendlela washo nawo mayibonkosi izikhu zonyazi ezengibala akukho kunye uNkulunkulu ke siyacela inkonzo yokuqala ekoba lonke ukhula lolo ufuna ukubuza bakhona abantu baningi ufuna ukubuza uzobuza into efanayo yini kuphela kwase asithumushebe aqoqe yonke inkunkuma yaleli dlozi eliphethe impilo yami noma leli thonga eliphethe impilo yami emindeni siyamadlozi elakunamathonga emindeni siyamadlozi ngani ukhona imindeni eziyifungo nelwane mase yifa iyelwane ibe sivuka isizilwane ingakho kuthiwa idlozi umuntu osuke esandlomela osagcwele zonke izithixo zemhlabeni abantu mase bebade ngolimi lokho kuthiwa izingilosi amathongo mayibonkosi bona baba izinto kahle bayikhulume kahle noma kunomonakala bakubeke kahle yabona umuntu mayiphuma idlozi ukala ngokuhliza bangumsindi abhodle sesana enze yonke into kusagule thuneni lo muntu akayanga osakhuluma lo muntu kodwa ithonga lo muntu likhuluma kahle akubona isugula ukuthi umuntu okhuluma umuntu yena
njengoba lezi zinto ndikhuluma izwi lezi zinto ndikhuluma uthi bekushintshana phezulu uyabona abantu iningi labo bekhuluma bakhe akubona abantu abenza imithwalo esindayo abantu abazobikezela ukuthi nawo abantu abahluphayo ilabo bantu abahluphayo inkomo yokuqala eyokuthuma ushembe siyakuthuma thumelile wakithi emhleni wamaNazaretha ngene imali kube mathini ngubhuduza usukela yonke inhlobo yokufa kwabantu uze nabo uyithwala ngomhlaba kubantu uyibeke ekhaya emphefumulo ey'gawini zabo lithethe icala nabo bathule imithwalo mayibonkosi siyabonga sicela ukuma la bantwana bahle basezulwini cela uNkulunkulu abuyisele indlela ey'khaliphile ey'zwile amen sicela ukubuyisela umsebenzi kaNkulunkulu ngesihlabelelo sesithathu nomuphi umshumayeli ovunyelwe umoya sola nesihlabelela emva kwazo sicela nangu baba ingwevendala nazo ukuthi babana wena ubhekane usicela isibusiso uNkulunkulu emva kokuthandaza inkosi usuku abancane See